tu ba amu chobu tiki. Tini pakamalu tuko tatu mu ko tau po sadu te sinui. Le mera ta lelo pato ba nyoni tata pa su tami tau pupo. Change attenders to members, no? So bukhiwa ta suye. Pasosio patai pero ta sibliki na lo. Ta kwete pai awe lo. Pakatu tuko le agree ta sik taki. Do panapo lo. Le tani kuta kasa suye ki pa. Yinapo ato pa. Do miti da po pakapata kwete pai. Do kaduni ba ato takuti tatapa tida wene. Masa su bala krisa mi kurike pa yoare. Amen. Akai patu kosu akatru jere no. Akatru luione ne akobione ne preaching to the unchurched. Nagasita telo tasu pale atao puto ushe. Nagadu to akobia nago kwembu pale atsuke na kita ta pago nago tao putare ta kledine. The akai akatru jere ne building up the church away naga tu tho ta upu ine la away ane akatruja naga tu tho ta upu ine ne asadu te sinui ane away siwe dale naga ba lelo ke pa tho ba nyoni ta pa away anxious regular attenders te pa le mata ko ta ko blode te pa ine sutami ta upu po te pa ine la away ne taklu tuone me pe Epesu sadu chi sobre si quila. Matadine do tutame leba patakobo mu po do patamui ba. Meme time pawe po tako pawe po do pawe po do paso sri do yua pa hipola akobione pale regular attenders le he ditro kadune ba akobione tuwi taklusion ne kaine ke toki weda pa we potako pa we popa so street titime le patakobo mu potari rone we building up the church in a law and so se chiro tone mera rome so sichi sabu jela poe aga I pemito pembe panota ko le kripu do pembe po to po ni ne so la ko tani ani da pakaba ba twelu to ko pata Pagami no tagako, pagami po the go po le ki twe quatre, master he mother the go ta in a la. Kudani any da away ne mera ta tuto, no? A copione ta upo, no? Little can be ta upula, a risu basu in a la. Away in a tan no pattern, a madu totare tacle. Le takapa puto tau pupu thought develop a plan to assimilate new members akobjanini pale suke na kita da keto pa kripo yere da ba party o ta putalu pede tadi mie do eto ba mite do eto ba te midi ba mi koni do na ba pa pu ke o suta o pu bu no te pu koni lo Kudani do nakaba tu lu wete pa le tau pu ata mita. We nakaba tu lu wete le tau pu ni yuamila ta le mani le. Kei pamila ta le mani le pa tau pu puta pa u le. Wakam le I bata du to le pa di le te pa le ko wakam le ni kaba mi pa le a tata plo ko dito lo ta no taga ko sunya yeni mitme ni si to pu ta I kalelo ta di le pe mi ta ma ne ta ta le lo ta ko pe mi ma ne ta kalelo ta ne ro ta o po to pa pali pa pu ta mani le ta o po po to to pa ta lu do ta me mani le ta o po po to pa atalu sunya thobo kameta mani le pe di ke to ta o po po le li do pu do Ato go di le, dito patao popo do ta do ta kukayago pakamadi le, pake patao popo le tamani le, ta agitita pa, do ta mata pa le pamao te le wete ugo, me o mani le, ta le pehete lita pa ugo, pakama ato alu pwedi le, akutani anida.
away ne pakaba tu lu we te pa le takami ke tau pupule ame atola akuda ne ra pataga le he ni do su tau punya ne ke ti kwalo ke ta me balu ta pe yo ha am I fits no ye balu ta me pataga edo tinya ya tau pue ne pua edo tinya riti ritaku sikodo ya wene pua tho jene ke sokomuta dine la dine tonre pa hito ta rilu mulu me ye ba ta lu ba ya ko tau pue ne lu ba ya wa no tau ta puto ta I abli uwe manile ta le alu do tau puto pa ugo mita manile akuta ne da akobyo tau po wale regular attenders in the cathedral ke ta do tau po samone ke tau po ta mita ke ta tulul tau po ta mita le regular attenders di pa wo di do kami ke tau po ame to go inela do ta chimi ne ta chimi di ba twe tu Tao popo aliu pueteke communicate the value of membership. Akobione ne tao popo ne lidu puedu ele tao po ogolo ne katinya we ke hilo ta do katiga pata do kabuyo bayo kamata kota ogo we ne tao popo communicate the value of membership no aku da membership ne metale redo adit me no we no polygama atota te mi de ko ka me no we no poly amata kota no ogo we ne lueda ine la da tagi legitimate diu to tau popo ta tu lo le alo we establish a required membership class no ako bione tau popo membership class na kedo tau puputaga ine ne nagba hio membership class no akabione ne tau pusitam nile tau putatu mitam nile tami karopo odo bli minuto pale tami karopo wolu talu pa me manile tami karopo muda mitam nile tau putati do akleku ne metam ni le tau po bata kru to di le awation in a membership class le na ke me tau po na ke tinya ke na ta lu ta pue do tau po pa lu pa pue na ro na ke klesa le tau po wo do na ka ma du to tau po do tau po sikoni ni kopya kalu bana do kasuka do kapalu papuina diname tau poputaga atui ne la do ko to le chi de kane te da le madu to tau popo ata lo no develop a membership covenants no do you know le tau potapunya pune no do membership covenant no akobyo ne taninya yin ne membership covenants on ne akobyo ne tau punya pune tau po ye ka ba tu pa tele ye ke mabuta dile no akobyo ye ka matakuta dile awation a membership covenant no nakaba hio tatu lo atako tamalu tekeya te pay on in 101 no akobyo ne takuti ne selbe atau popo away ne tau pupura ke signalo ke tale patau ke koke te de mine ne malo tin tami kripo tau ke koke pano tadu suduble tau ko hospitine no away senda ka ba hio tatu lu le membership covenant no ude udo membership covenant Selbek membership covenant son ne covenant ne te kanemle ye ka do da ye tau po ta kuta pu lo akobya dine me tau po pune chaba malo pa tau po na ka do da ke tau po ta kuta po na the purpose driven life and ya bu ne na tau po ta wi sa ba sa ne ta ba ha te bwa mo ri ba na mi si nya ro pa mi te na de ye te ro na hu ba ta gi we se ne akobya ne na mi e do hine muda do magi maba kini da away ni de katu ko
le ta ka we tho o de ke do da ya ta o po ta ku ta po ikine de ko ta o po mu da koplo ta tiga pa koplo ta kwe mu pa ga do koplo ta tu lo mu ta mu de pa no a ko ve ne mi o da anemi bu de ko ba de ko ra pa le e he she ne ka tu lo ne ka ma de ko ta ne no de Sakadaka ne yekama yua ta malu ta upupu o ta upu nyabne yekama yua ta ma participate in cooperate in church no activities no couple yatha ta he poko spiritual fruits so that way pa uda ko ade la ta kwimi ne no kwimi si ani da kwimi sia mira tami kholo kwimi ne me tami kholo mi o tami ne kama u komi de lo mi to tami ne to no tami ba di pete so ne ta kho ta ta phle ne o do ke wo o do api o do a kopyo ne ata wi ta be do o do a ti o do a u a yue o do a kli di ne so ne do ta ata ne pete le Kwimi basake mira tatami holo. Ta mi udo poa away for maturity. Dia pagado to ko poe wo the lichitikale patele ta he away spiritual gifts. Akuda ne ane the negati nyake na spiritual gift u manule. Mimi poale si telo ta mimi poale to ta mimi le mata kita pata ma pale ko tota le wiklo ta ku ta te nya jane kamata o isane ane da di ta he so ne pe huti ke da pa kama ta le ta u pu we ne me ta lo femi ji mi no ta lo lu mi ji mi ye kama se ta u pu ta u ta ni lo ko pyo ne church witnessing ne ye kama ko plo to ba yo ko plo ta u mu pa do yo ko plo ta ba se ba ka to thobo ko pyo ne de ka me pwa le a klese ba se ba ka to ta thobo ne no ta ye ko to ga te me planet ta pu ba ka le ba we le a we te me pwa lo so make your members feel special ko pyo ta pu le u le ta pu ne ka ka le ba da ye u le ta pu ya pu ne wi do ma lo Mudo malo udo ablupo udo ta suisu walo ta putra ya ta putu ta pupushane pelo quilo ta pamata ko tale tu plako ta plako ku popo awene feeling special for being in a church no awene ne o ta media pa patia ba patakana ku ya ba pate do rilo ta do ya ba te medine so ba mu de kone da wa kela kasene ka le ba weda le a me po lo so ne no le ta pu lo da ko to ga du to ta sai ka to ba le ta ka tu to ta relo mulo create opportunity to build relationship a ko byo ne ta pi a ta ma a lo ba sa ke ne na ka ba du to ta sa ka to lo so le ta pu she ne ka relo mulo ta ko ta ka ba thwelo ta dito tao putono ni mawera camp ura usene no le camp the trainee that tadini sajani lo soso karilo mulo ta golo da kotoga the kane encourage every member to try a small group he ba no tao popo kele tao popo koga dele kapapo mata le kru si putike tao pone ne me kru pado de pulo da kru padu ene oda kru si pote de pa le apito ko mata ko ta le pa le akwa thwe pho pa le kwa thwe choir pa le kwa thwe Sunday school pa le kwa thwe tama bu ma to pa le atu lo tamui ta plo hu ta ne le ya patele da le serve church ne away the activities or ka ko si a ka ko si hu ta ne ya da 24-hour on call. According to Chichi Luinari, away on call. Tau pupu le ta ke ta bako bake edo kota upu tau pupu do tatita pa edo tasuta sa edo kota upu nemi edo mara le 24-hour on call the theolo. Kuda ne mita me kuda ne ke mata le pa bako bake pa basu basane ki thwe kwa thwe go the theolo no kuda ne da
tao popo kela ni da tega ni oe ni kamata ko tale kru si nya pu small group ni ariba misu ma we tao po ni ariba ka su da ni la da ko to ga da ka ni pati pata ba twe tu lo tu o lo tha auto tha thobo de keep communication line open akovia na ko ba twe lo tha le po kele no ko ga de no akovia le pusi me po mi me po kwa me ta ka tu ta ko ta le kwedonya na nya pu ne ta le u ta ko lo ta ko ta hi heba we ne ko ba auto to bo to bo yu ko i ne lo do tagi de chi kete ta khane me da po to ko pay di to lo we are in this together well le tao pu nya pu ni ne pa me to ko ta pa ma to ko ta pa na to ko ta do a ko pyo ne pa ma so to ko ta ta pa bu to ko ba to ko pa thu ko pa to ko do pa ma to ko ta le tao pu di to lo away ni away building up a church when in meta tu to tau puta pui ne lo mo sa sui ke poe ko di ko no ade ke priwata sui paso sui patai puero ta sibli ke na lo po do pata u po do tata ku so ta pita ma do di ne so ne do pale ta u po ta pa po kwe mu ke o da pa di tu to or attenders to regular attenders to members de pa kuna ka sa kwa ke pa su ke pa di to pa tao po de pa ri ba ka su to ka me tao po po no ri no po no ti le ma ta ko ta ko di ko no le ke ti ni ma se da su pa le krisa mi ko de ke pa yo amen